Bayap song kok borok amazing fact mongoi kaise YouTube channel tongmani abo biang thangka bo tamani bagai video khlailia tai bwskangni dino bo video khada khlaino na khlaya bini real name tamo bini village bo jagao aborok nonok saimana na musung jodi se saimana musung go hinkai video no paithak jora khlainai di ang tini kok borok amazing fact YouTube channel ni owner ni lifestyle tai biography no tubui phaika sana thangkai bayap song sung bo hai YouTuber no belaikino nango sini live bo angaboni bagai wish khlai je kok borok amazing fact daktino YouTuber samong khlai phaitun hinui tabuk baksa borok je bono senior rok borok hinke wansuk tong khna bini video tamni bagai aseng nang mani hinui hinke nang jodi nugya ko hinkai ang bini channel ni link description box riwana nang thangai bini video no check khlai nai mano hinke phaidi bayap song bisi kok sekare video no chenglai digi thanglai siwana phaidi hinke bayap song sung puilao no saimalayano bini real name tamo bini real name hinkai Kishor Jomatia tai bini nickname eba nogo ringjagmani bumung rok hinkai Kishor hinoi bo ringjago hinke bini date of birth eba asaimani sal hinkai 10 tarik 12 mas 1996 bo asayo tai bini birth of place eba asaimani jagani bumung hinkai Patisari hinke bini height eba logmani hinkai 5 feet 4 inchi tai bini weight eba hilingmani hinkai 55 kg hinke bini profession ge bo sawa teaching hinoi tai bini hobbies eba musungmani samung rok hinkai reading gaming tai dancing no bo belekino chajago hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalayano bini qualification rok busuk bini qualification ge bo BSc complete khlaijak plus B.Ed bo khlaijak hinoi sawo phaidi hinke tabuk saimalayano bayap song bo agio college life bo tongpro porui thangma college ni bumung tamo abo hinkai ICB college Bilonia tai phaidi bayap song tabuk hinke saimalayano bo agi student life bo tongpro porui thangma school ni bumung tamo abo hinkai Bir Chandra Monu higher secondary school ajagawa bo agio porui thango hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalayano bini village eba kami rok bo jagawa bini village hinkai Patisari hinke bini district hinkai South Tripura kalayo hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalayano bini family member koijon tai sabo hinke bini family member total 4 jona tongo sabo hinkai bini ma bini baba bini brother khoroksa tongo tai bo hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalayano bini mom dad tamo khlai hinke bini baba hinkai group dio job khlai tongo te bini ma hinkai housewife hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalayano bini religion eba dormorok tamo hinke bini religion hinkai bo khoroksa Hindu hinke bini favorite color eba naithokjak mani color rok hinkai bo yellow color no belaikeno naithokjago hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalayano sini kok borok amazing fact YouTube channel ni owner sini brother Kishor Jomatia ni girlfriend tora tong koda koroi hinke finally jeng saimangka bayap song bini tabuk present o girlfriend koroi hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalayano bo YouTube channel lo join khaimani date dok busuk abo hinkai 2019 ni December mas ni simi bo YouTube channel o samung khlayo hinke bayap song ang bono kaisa sungmung sungmani tongo je nang tamni bagai video regular liya tai bwskangni dino nang video rinai daria abo je problem tongmani aboni reason rok no sadi ni thaka hinke bo tam sakanai di bayap song TET exam ni bagai kisa busy haipono hal October ni simi regular ngai YouTube ni sao hinke bayap song norok sawi mangkana bo TET porikha riunan bagai je study khai tongmani bagai kisa busy abon bagai bo YouTube samong khlaimania haipono sao bo October mas ni odek mas ni simi rogo video continue khai YouTube regular video danai hinoi hinke bayap song tabuk problem kha obosi je borongni je porikha angna tongmani aborok barbar postpone donggai date dok change ngai thango aboni bagai bo YouTube samong khlaimia ngai tongo su ang wish khlaio je kok borok amazing fact daktino bini TET porikha rok kaham kai riwi akoi YouTube taisa phaitun hinoi hinke bayap song norok sawi mangkhana botam ni bagai video khlaya ngai tong bad bo saw jemo October mas ni mas kesar ni theke video khlainai hinoi haipono bongni exam rok mane porikha ni date dok
postpone ge bar date change ngi thango aboni bagai khlaimai rok ngi thango hingke bayap song ang bono last kok eba last question singma tongo je nungsini audience eba tirpasa rok no tamo kok kesana musung hine hingke botam sanai di norok ano tapok di ang exam bagai sikisa busy so dakti no phai tongo norok ni bagai kaham video to boi asung no kok hambai hine sao hinke bayap song norok sawi mangkhana botam kok no kesarkha hinke bayap song nung jodi sokok borok amazing fact no agini simino subscribe khlaijak eba bini subscriber ngui tongkha hingkai tolao comment ke sadi ang bini subscriber hinei tai jodi son nung ketal ngui tongkha hingkai description no bini channel ni link rijak tongo nung thangai subscribe khlaioi bini video no nai mano last kok abono saw bayap song nung khoroksa kok borok amazing fact ni subscriber kesam ngui tongkha hingkai please comment ke sadi ang bini subscriber hinei hinke bayap song tini ni bagai asuk no thanks for watching.